none se kubera iki woga y'abandi batarayobora ngo urebe imina bankubwira naga nkubwira impamvu namugaye impamvu wenda impamvu uri kuvuga uko ndumva ko wenda ubuyobozi bwari gutsimburana bagahanahana kugira ngo turebe wenda indi ntambwe yindi tugeraho kube serona experience nyine nkuko watanga ubivuga abantu baba bafite. Alright, mbwira umuntu wewe wumva usimbura kibasumba ufite critère zikenewe mu kibazo nakubwiye ikibazo dufite abantu qualité z'abantu zikeneye. Mbwira undi muntu ufite qualité ikenewe mu kibazo muri ufite qualité yuzuzanye n'ikibazo dufite wumva. Jewe ntabwo nategera imigabo n'imigambi yabo bose, ariko ndibaza hari uwo nabashe gutegera niwe nshaka ko unavugaho mbere yuko wenda tugira ico tuvuga. Reka ntabwo numvishe myinshi, numvishe imigabo n'imigambi wenda ya Gakunzi avuga uburyo nyine strategy wenda yokoresha mu buryo bw'ubuvugizi bwa kiriya kibazo dufite iwacu. Avuga ko we ashobora gukoresha no mu buryo bwa abantu siritere, akabashira kuri siritere bagaragaza ibihamya by'ibintu byabaye apana ya makuru yo kuvuga gusa. Wenda ibyo bihamya bikaba biri mu mashusho yaba amavideo cyangwa amafoto. Numva ko ari intambwe iba ari nziza cyane. Avuga hejuru yo kugura iminota ku ma televiziyo akomeye mpuzamahanga ngo Al Jazeera na za CNN. Umva ko ari umuntu ufite wenda imigabo n'imigambi ifatika. Sero n'ikibazo dufite hari uko bagenda bakirutanamwo bitewe n'impamvu, hari ibindi bikenewe mu buryo bw'ubumenyi nibyo dukeneye cyane bigenda zurirana n'ibyo bindi nagiye mvuga. Ibyo nibyo tugomba guhagararaho cyane, nabyo biza bituma benshi wenda kandidatire zabo ziba rejected cyangwa se zikaba kuba botsindwa n'izo critère. Ariko kandi ndizera kuko abarimo benshi bujuje ubuziranenge bwo kuba bayobora amahoro no gukurikirana ikibazo cy'umurenge. Urakoze cyane. Hanyuma wewe kubwawe ni izihe elema ubona zikwiriye kuyobora amahoro zishobora gukurikirana ikibazo kiri kubera iwacu, ubona ko bafite ubushobozi bwo gukurikirana kiriya kibazo? Njewe ku giti cyanje nuko ari amategeko bakeneye kubahiriza bari baranditse, bakeneye kuko manda nirangira bahite batora bakora andi matora mashasha. Ariko ku giti cyanje kibaba baratoye muri no situation turimo amatora ntabarabaye kuko abari bariho ko barakora uburyo bikenewe. Nkumva rero nka Adele, kamvuge kuri Adele Kibasumba hari abantu n'ubisha bavuga kuri audio ngo Adele Kibasumba ngo kiyobora ubwoko ngo n'umukobwa nibiki. Njewe novuga ko Adele Kibasumba ntabwo cyo tuvugana nabo cyane kandi si tuziranye cyane, twanabanye muzi Buvira akiri umutoya cyane, naje nari mutoya simburuta cyane. Ariko Adele si umukobwa si n'umugore, si namwita umugabo, ni intwari arenze kuba umugore, arenzwe no kuba umugabo, ni intwari. Kuko igikenewe ubu nyine ntidukeneye abagabo, kuko abagabo bose muri kino kibazo cyacu kibakoze n'abagore bose ntibageze gute. Dukeneye intwari, dukeneye abagore n'abagabo. Ikindi kandi wanashaka muri iki kibazo cyabaye iwacu abagabo bafite nk'ipurusa nkeza nimba hari icyo twakemuye mu kibazo kiri hari, numva Kibasumba uwo mwanya kabisa niba umurekere Esther wacu nako reka mwite sinzi ko no mwita Mose, kubera kuko arenze kuba umugore, arenze kuba umugabo. Kuko abagabo bose siko babaye abagabo n'abagore bose siko babaye abagore, iwe ni intwari. Ariko uvuze ngo ni intwari, hariho abamunenga ndetse bavuga ko ngo yazanye ndetse amacakubiri bituma bamwe bava muri mahoro bagira iyindi yitwa ngo ni mitualite nimba ari ubumwe. Kuri ubwo rero abantu bashingira no kuri ico bakavuga ati yazanye amacakubiri, nta buyobozi bwiwe yarimye amacakubiri gusa mu bantu. Amahoro y'Imana n'imigisha bibe kuri mwebwe bakunzi y'Umuhira Studio. Tubifurije n'umwaka mushya muhire naho tutarawugeramo, tubifurije kuzawurangiza amahoro. Hanyuma turabashimiye cyane bivuye ku mutima abakunzi y'Umuhira Studio. Wowe wakoze subscribe, maze gukora subscribe wese turamushimiye. Wakoze ubutwari
bwananiye abandi kuko hari abo binanira gukora subscribe kandi yafunguye video, ariko turagusaba nawe utarakora subscribe kurikirana ibiganiro zacu kugira ngo uyikore, kuko nibwo bufasha, niyo nkunga yawe ikomeye uduteye. Hanyuma kuri uyu munsi nk'uko mubibona imbere ya kamera y'Imuhira Studio dufite umutumirwa wacu mumenyereye hano kuri chaine yacu, kandi yari amaze igihe atatuganiriza, ariko kubera impamvu z'umwanya tumufatiye ahangaha. Umwanya ni mutoya, turaza kugirana ikiganiro kigufi kubera impamvu z'umwanya, ariko mu minsi iri imbere tuzakorana ikiganiro afite umwanya wose kirambuye. Twifuje kuganira nawe gatoya gusa kuri topic imwe. Turaza kwibanda cyane kuri ariya matora y'amahoro Peace Association, kuko naho areba aba diaspora gusa, ariko natwe kuko Mahoro Peace Association dufatiye byinshi ku babyeyi bacu dufite ruguru, ku bwoko bwacu, hejuru ya biriya bibazo. Ikiganiro cyari prevu kujaho muri iringa rishize, cyarakereje muri make, ariko byari prevu ko kijaho muri iryo ringa rishize, ariko kubera impamvu za tekinike niyo mpamvu cyakereje, kuko naragipostinze cyane, nagumye postinga ikiganiro twagiranye na Evangeliste Michel, abantu bakaguma kumbaza icyo kiganiro, ariko nta zindi mpamvu, nyine n'impamvu za tekinike, niyo mpamvu bitari byakunze. Cyari kujaho muri iryo ringa rishize. Murakoze cyane. Nk'uko mahoro ikubiyemo ndibaza umunyamurenge wese, kuko ubu nidufatiye runini kubera ko nikurikirana cyane biriya bibazo by'iwacu, kuko nibo bafite n'ubushobozi n'uburyo na moye zose. Kuri ubwo rero idufatiye runini cyane, idufatiye ababyeyi iriya ruguru, idufatiye ibintu byinshi tutabona uko tubivuga. Niyo mpamvu twifuje kugaruka kuri aya matora agiye kuba ku itariki 3 ndibaza z'ukwezi kwa mbere. Tuhereye ku kibazo cya mbere, kurabona ko aya matora y'amahoro nta kintu azahungabanya ku bintu biri kuba iri iwacu, kuko swate barashobora kwikosantra kuri biriya by'amatora, ariko iri iwacu hari ababyeyi babashonje, hari wenda biriya bibazo, ni ukuvuga bakikosantre kuri ari amatora. Wewe niki ku bwawe ubivugaho? Mbere na mbere ndagushimiye cyane umunyamakuru wa Imuhira Studio. Sinari nzi ko ari icyo kintu wenda uri butangira kumbazaho, ariko sinabura icyo nkivugaho. Mbere na mbere nshimiye umuryango w'amahoro. Iyo mvuze amahoro mbavuze diaspora y'Abanyamerika cyane. Ni abantu b'intwari barakoze, bafashije ubwoko, batabaye ubwoko, bakurikirana ibibazo bya hafi by'ubwoko. Ikintu novuga cya mbere ni uko mahoro ndayubaha kubera kuko ibikorwa byinshi yakoze, kuko iyo ataza ko ari mahoro abaturage mu gihugu baba barananiwe bakagihunga, kandi guhunga igihugu niko gutsindwa kwacu. Ariko kuba tugifite iri zina twatwitwa uyu munsi nuko tugifite abakiri ku butaka bwitwitirwa. Nimba twitwa abanyamurenge nuko hari murenge, kandi kuba hari murenge hari abanyamurenge bakihari, n'ibibazo byahabereye ni mahoro yabikoze. Hari umuntu numvise ejo bundi uvuga ngo mahoro nta bintu yakoze, ngo ni ifu yatanze. N'ubundi mu byari bikenewe cyane ni ifu, nta kindi twari dukeneye ni ifu. Ifu niyo yarwanya urugamba rukomeye, iyo niba ego kugeza n'ubu nyine abahatuye hari abahabeshejwe nayo. Kuko ijanye n'ikibazo warumbajije, n'undi wari wese botora ubu nyine ngo bamushyire kuri mahoro, bamushyire bagire perezida w'amahoro, adatanze ifu yotsindwa vuba. Kuko nayo iri mu bikenewe. Yikora byinshi, ariko kandi mu byari bikenewe byose, ibyangombwa muri byinshi byari bikenewe, ntacyo itakoze. Ndayishimiye cyane. Ikindi novuga ku bijanye n'aya matora, ko bashobora kuba bari distre n'ibibazo byacu, bigatuma wenda zogira icyo byangiriza bitewe n'uko bafokasinze cyane ku matora. Manda y'abari bariho yarirangiye, bategezwa gutora, niko amategeko yabo abivuga. Ikindi kandi ndizera kuko nubwo bari mu matora batigeze bahagarika bode yari ihari, batigeze bahagarika komite yari ihari, kuko komite yari isanzwe ikurikirana ibibazo kirakora. Hari n'abashinzwe gukurikirana amatora,
bitabujije kuko bari bahari bagomba kuma gukora kugira ngo manda yabo irangire bahaye bakora. Nuko ngo amatora ntago yigeze ahagarika ibikorwa bahaye bakora kugeza n'ubu nyine ko barabikurikirana, ko barabikora nk'ibisanzwe. Hari abashinzwe amatora baba bayakurikirana, ariko bari basanzwe bakurikirana ibibazo by'iwacu bari batowe, bari gukora muri no komite y'umwaka y'imyaka ishize baraca bakora. Hanyuma ku bijanye na kandidatire yatanzwe, ikukura nawe kwije karaktere canke ubwawe kandidatire yatanzwe? Ndizera kuko mahoro ifite critère igenderaho n'abanyamurenge. Abanyamurenge dufite critère tugenderaho ngo umuntu ayobora abandi banyamurenge. Ijambo rya mbere umuntu agomba kuba ari inyangamugayo. Ijambo rya mbere umuntu agomba kuba ari umunyamurenge. Icya kabiri agomba kuba ari inyangamugayo, ari imfura, afite umutima wo kugenderwa inama n'uwo kumvira abamukuriye. Ikindi kandi akunda igihugu ciwe, agakunda n'ubwoko bwiwe. Kumva rero bantu nabonye kuri kandidature bahari bose izo barazeneje, bose n'abanyamurenge, bafite izo critère nkubwiye. Ariko kandi sero n'ikibazo dufite hari uko bagenda bakirutanamwo bitewe n'impamvu. Hari ibindi bikenewe mu buryo bw'ubumenyi, nibyo dukeneye cyane, bigenda byurirana n'ibyo bindi nagiye mvuga. Ibyo nibyo tugomba guhagararaho cyane, nabyo biza bituma benshi wenda kandidatire zabo ziba rejected cyangwa se zikaba kuba botsindwa n'izo critère. Ariko kandi ndizera kuko abarimo benshi bujuje ubuziranenge bwo kuba bayobora amahoro no gukurikirana ikibazo cy'umurenge. Urakoze cyane. Hanyuma wewe kubwawe ni izihe elema ubona zikwiriye kuyobora amahoro zishobora gukurikirana ikibazo kiri kubera iwacu, ubona ko bafite ubushobozi bwo gukurikirana kiriya kibazo? Njyewe ku giti canje nuko ari amategeko bakeneye kubahiriza bari baranditse, bakeneye kuko manda nirangira bahite batora bakora andi matora mashasha. Ariko ku giti canje kibaba baratoye muri no situation turimo, amatora ntabarabaye kuko abari bariho ko barakora uburyo bikenewe. Nkumva rero nka Adele, kamvuge kuri Adele Kibasumba, hari abantu n'ubisha bavuga kuri audio ngo Adele Kibasumba ngo kiyobora ubwoko ngo n'umukobwa nibiki. Njyewe novuga ko Adele Kibasumba ntago cyo tuvugana nawe cyane, kandi si tuziranye cyane, twanabanye muzi Buvira akiri mutoya cyane, naje nari mutoya simuruta cyane. Ariko Adele si umukobwa, si n'umugore, si namwita umugabo, ni intwari, arenze kuba umugore, arenzwe no kuba umugabo, ni intwari. Kuko igikenewe ubu nyine ntidukeneye abagabo, kuko abagabo bose muri kino kibazo cy'iwacu ntibakoze n'abagore bose ntibagize gute. Dukeneye intwari, dukeneye abagore n'abagabo. Ikindi kandi wanashaka muri iki kibazo cyabaye iwacu, abagabo bafite nk'ipurusa nk'ezo, nimba hari icyo twakemuye mu kibazo kiri hariya, abagabo bafite ipurusa 40 n'abagore bafite ipurusa 60. Nkumva rero ku mwanya wa perezida w'ubuperezida Kibasumba yarashoboye, undi bagiye kuzana nko kuzana ku muhini mushasha bazavuga ngo uzutubura amabavu. Nkumva rero ayo matora ntabara nabaye babaretse Kibasumba agakomeza kuko yarabishoboye, arabizi ku mpamvu zitatu ngubwira. Ijambo rya mbere, Kibasumba n'umunyabwenge, yarize afite mu buryo bwa advocacy arabushoboye. Administration y'uko yari hagaze ubu nyine yari imeze neza. Icya gatatu ni inyangamugayo, ni imfura yatabaye ubwoko, yakoze ibishoboka byose, ubushobozi bwose bwamuciyeho yabugejeje ku baturage uko babumuhaye. Ikindi tugomba kumenya kuko intambara ya Murere yarwanye na basokuru barwanisha imiheto n'ibindi bitandukanye n'intambara. Iyi ntambara ya Murere bagaze barwana, bakirirwa barwanisha imiheto bagataha, nta radio nta bundi buvugizi bagaze bakora, kuko nta n'indi mibari bazi, nta n'abantu bari barize bari banafite. Ariko iyi ntambara dufite ubu nyine kinarwanirwa cyane aho iri gukorera, irwanirwa hanze yahi, kuko ni intambara isaba abanyabwenge n'abahanga mu buryo bwa advocacy n'andi ma platforms ndavuze. Kibasumba izo critère zose arazujuje, yavuganiye ubwoko, yageze kure, aravuga, arabizi kuvuga, ni umunyabwenge, afite management ya conflit zose zibaho, gestion de conflit yose arayimetriza, arayizi. Ku giti cyanje baba iriya elema nibayirekereho. N'umuntu uzovuga ngo umwana w'umukobwa ngo ayoboye Esther ntiyakijije abayuda,
kandi baje kuvuga ngo kibasumba ngo ntazi ruguru n'undi wotambuka uri muri Amerika ntabungira ruguru nawe azakorera muri Amerika kandi kubaho president bivuze kuko ari we tu inyuma ye bahashira buzi mu minembe azokorana n'abari bahazi none se turinde ngo azoje gutura mu minembe ngo ari azoyobora abanyamurenge cyangwa undi wari wese utuye muri Amerika ntazoyobora abanyamurenge ngo nuko atazi mu minembe azomenya mu minembe ryabo numva kibasumba uwo mwanya kabisa niba umurekere Esther wacu nako reka mwite sinzi ko no mwita Mose kubera kuko arenze ku umugore arenze ku umugabo kuko abagabo bose siko babaye abagabo n'abagore bose siko babaye abagore iwe n'intwari ariko uvuze ngo n'intwari hariho abamunenga ndetse bavuga ko ngo yazanye ndetse amacakubiri bituma bamwe bava muri mitwari muri mahoro bagira iyindi yitwa ngo ni mitwarite nimba ari ubumwe kuri ubwo rero abantu bashingira no kuri ico bakavuga ati yazanye amacakubiri nta buyobozi bwiwe yarimye amacakubiri gusa mu bantu amacakubiri yacu ntabwo ava kuri mahoro oya kuko mahoro mu bizishinzwe tishinzwe amacakubiri kubera kuko ico nari nshatse kubivugaho uko duteye abamambure twadukena ngo niba dutoye umuntu titumureka ngo akore nkuko kicizere twamuhaye tugakenera ngo akore uko dushaka ko akora tidukenera ngo atubere visionnaire atuzanira ibintu bishasha tugakenera ngo 100% iyo ga ntabwo leadership ni dictature rero umva nimba hari abatemezanye n'ubutegetsi bw'uko ategeka aho bategerezwa kumuvuga uko bashaka kumuvuga ikindi kandi mahoro ntabwo ikora muri cadre politique oya mahoro ni association sociale ifasha abaturage n'ibindi za politique izo ngibyo simbizi naje je mvuga abaturage nabonye ya supportinze mu buryo bahagarara barashika maguma mu gihugu mu buryo bwa support niyo limite yayo rero kumbura ngo umuntu ngacemo ayahe macakubiri babashinja no niyo support ko bayiha bamwe ngo ntibayiha abandi abaturage bose ko okay abo batayiha bazoze wenda bavuge bonye ako nje wiconze nzi kuko ubufasha bw'amahoro jewe nzi bugera ku baturage bose usibye ko hariho cadre social nje niyo ndi kuvugamo sindi muri politique cadre social nzi ko mahoro nta muturage yimwe mahoro yafashije abaturage mu bibago mfite ibihamya na proof evidence zihari kuko mahoro yafashije abanyabibago n'abanyabibago bari hano bari kunyumva barabizi mahoro yafashije abanyarurambo bakimururamba ifasha abanyarurambo ku mutarure rukuranyumva tubizi ko yafashe ku mutarure aho mahoro yafashije abanyamirembe ifasha abanyamibunda kugeze ejo bundi gakenge hategwa haratwika mahoro yabafashije n'ubu nyine kirabafasha nukuvuga ngo umunyamurenge aho mahoro yafashije abanyendondo guhera indondo yazamurambza gatanga ira bahaye so umunyamurenge bagatanga yarafashijwe umunyabubembe yarafashijwe ariyo bibogobogo umunyarurambo yarafashijwe umunyamibunda yarafashijwe umunyamirembe yarafashijwe aho nyuma yaho ni ibihe bikorwa bindi bakeneye ko mahoro ikora biruta ibyo ngibyo nimba hari ibindi ikora nyuma y'ibyo nzi ibyo ushobora kuba ntabizi ariko ibyo nzi ishinzwe gukora n'ibyo ikora muri platform zabo no muri nani zabo nzi ko mahoro yafashije abaturage ikintu ngomba kubwira abantu tugomba kwikuramo tugomba kwikuramo ibitekerezo kumva kuko buri gihe tuzoyoborwa n'umugabo udashoboye hari umugore ushoboye siko icyo tureba ubu nyine tureba competence na periode na situation abantu bagazemo situation duhagazemo ntisaba umunyamurenge gusa irasaba umunyamurenge ufite experience n'ubushobozi siko nimba ari umugore ufite experience agasohoka umunyamurenge natuyobora nimba ari umugabo ufite experience agasohoka n'umunyamurenge ufite critère nakubwiye zindagagaciro za kinyamurenge natuyobora ariko kandi ntibivuga ko umugore ushoboye tutagomba kumutera inkokora ngo ashobore Tanzania ntiyobowe n'umugore nitwe tuzotera imbere kurusha Tanzania we kubgaho ubona ko hari impinduka zaje kuva igihe kubwira muri kino kibazo cyabaye niko mu kibazo twagize muri kiyagihugu cyacu urugamba hari abatabona impinduka urugamba impinduka nkeya zihari zizazanywe n'abagabo zazanywe n'abagore ariko abagabo ndibaza nibo bagize uruhare cyane kuko hariho abitanze wanashaka nimba hari n'amacakubiri yabaye yazanywe n'abagabo yazanywe n'abagore ni nayo mpamvu muri no situation ikibazo ni bakirekera abagore kibasumba natuyobore kibasumba natuyobore arabishoboye abagabo
bicare daboro kibasumbagire gute ati wore nana hava tsotore nimba ari mapendo nimba rundi nimba ari mama nema nyamadamu batuyobore kuko ntituragira abagabo baricara batekereza nk'abari abagore bari abagore barashoboye okay urakoze cyane hanyuma reka dusubire kandi kuri kandidatire aba bagabo hariho abagabo nabonye bitoje nabo umwe yitwa ngo ni Jado Ndaruhuye akaba hari undi witwa Pasiteri Alex aba bagabo bo nubuhe bushobozi babonamo bashobora kugirirwa icyizere bakayobora ureke nkubwire ikintu kimwe ugomba hariho nza nkunda kubibwira abantu umugani bazaca umugani ngo bazavuga ngo intare icenda zirongowe n'intama intare icenda zirongowe n'intama zoribwa n'intama icenda zirongowe n'intare imwe ni ukuvuga ngo ziriya ntare icenda zirongowe n'intama zizogenda zifite imitekerereze y'intama kandi ari intare n'intama icenda zirongowe n'intare zizogenda zifite imitekerereze y'intare kubera kuko zashize imbere ari intare ninde intama ni icyo nshaka kubivuga muri kino kibazo dufite kibasumba agifitemo experience azi aho yakomanze azi aho yageze azi abo yavuganye nabo kibazo cy'iwacu azi aho agera hose aho yageze hose ategerejemo igisubizo cyo dufasha arahaza aramutse abonye rero abantu bamushiga mu bitugu bafite mentalite nk'iziwe bafite ibitekerezo biri open nk'ibyiwe ka Jado Ndaruhuye ndamuzi Jado ni umuntu afite experience yakoze mu organization menshi mu Rwanda ni umuntu mu buryo uzi administration uzi gestion y'ibibazo byose byo mwituraho arabizi ni umuhanga ariko ndibaza ari muri komite yari muri komite ariko je pense ko yiyemarije kuba vice president kibasumba ari musaronse vice president nka Jado ikibazo bo gisunika bakatugeza kure undi mwanya wa gatatu numva wa conseiller Alexis Pasteur yabaga muri komite I think Alexis ni umugabo bitekerezo tuzi ufite indangagaciro zose za kinyamurenge rero kumva abandi bose boza abatrezorier abasekretari n'abandi baje bubakira kuri iyo myanya itatu ya vice president na conseiller mukuru bakagira na president wari usanzwe yoboye afite experience muri iki kibazo kizoba manage kizoba bazagisolvinga mu buryo bwiza cyane kubera kuko Jado ni umuntu uzi muri cadre ya gestion arabizi hari iwacu dufite ibibazo by'inzara ni umugronome yarize arashobora no kubwira abantu uburyo bahinga hari kurantegera arashobora no kumenya uburyo dukorera amastoke muri kya gihugu ashobora kumenya uburyo ibihingwa byihuta hariya kugira ngo abaturage bagire gute basarure vuba bahinga vuba bagasarura vuba Alexis ni umuntu uri pose uzi inama z'abasaza ni umusaje ni nkawe ni umuntu novuga ufite inararibonye mukuru kuri Jado no kuri kibasumba niwe sage novuga ufite inararibonye wuganira n'abara basaza biwacu akamenya kubatahura neza akamenya inama agendera Jado na kibasumba ngumva iyo myanya itatu iba iri founded bakayishira foundation iri strong abandi bose bari inyuma bobona imbaraga na diaspora abanyamurenge ikabatera imbaraga kuko ntibazokora bonyine ariko ibifite abantu bari strong bari imbere kandi baremye ese kubera iki se utumva ko bashobora guhana imyanya kugira ngo turebe ubushobozi bwa buri umwe wese wenda n'undi uri kuza tuvuge kibasumba imyaka yayoboye agatanga umwanya hakaza uwundi kugira ngo turebe umuntu n'ubushobozi bwiwe aho bushobora kugarukira tugahanahana twese urakoze cyane reka ngwereze kino gisubizo mu buryo bwumvikana bwiza kandi abantu bacumva tuvuze abantu bazakurikirana football umupira w'amaguru umukoca mwiza haza yinjiza umukinyi wa mbere mushasha muri match ya final cyangwa ya demi final yahatanira igikombe kirazira ko afata umukinyi utarakina n'umunsi n'umwe ngo amukinishe muri final azakinisha abantu bafite experience kuko yinjije umwana muto utarakina n'umunsi n'umwe arabanza agashika mu kibuga akabanza akamutonda umwanya muremure ataramenya uburyo yifata muri kibuga none yanafata n'umupira
akaba yona utindana ashaka kwereka public kuko hari icazi sibyo ariko iyo ari umukinnyi wamenyereye gukina match nyinshi yinjira akeneye igikombe kandi we yaramenyereye public gukubitirwa amashawa yarabimenyereye ntuzi kino kibazo cyacu dufite turi muri finale amaraso mashasha ikindi kintu nshaka kukubwira ni kimwe cyane ntabwo dukeneye abayobozi bakeneye babashakira amazina muri kino kibazo uranyumvishe neza dukeneye umuntu waba ushaka kuba umusitari mu kibazo dufite dukeneye umuntu uri kompeta kudukorera kandi twaba muri inyuma tugakemura ikibazo ndiko ndumva nk'abantu wenda bashaka ko nanje ngaragaye ko nategetse amahoro nanje mvuge rigende oya sico dukeneye umuntu ufite experience udakeneye amashi y'abantu dukeneye umuntu udakeneye kuba distrait yuko ari bukore ikintu ciza bakamukubitira amashi dukeneye umuntu ukora ikintu akaba afite target y'icyo ashaka kandi icyo ashaka akaba ari n'icyo n'ubwoko bushaka sibyo so nkumva rero iyi manda igituma mpankenera ngo isubireho nuko turi muri finale turi muri finale dukeneye abantu bamenyereye ikibazo ni kuko no gusubiza yego urakoze cyane ariko uri kuvuga gutyo biragaragara ko none wenda hari imibanire myiza ubufitanye iriya komite imibanire myiza nta simfite kuzogira mibi nabo kuko hari ijambo wenda mufitanye icyo nshaka kukubwira ni kimwe jewe nkubwiye nk'umuntu wakurikiranye ibikorwa byabo kuri tele sindi umukozi wabo sinakoranye nabo ariko ibikorwa bakoze birazwi bakoze ibikorwa batabaye ubwoko babukuri kuzimu sibyo kugeza ubu nyine ko ndakuye ko bakuye ubwoko ikuzimu so icyo nshaka kukubwira ni kimwe abantu ntibakumve kuko umuntu nimbagiye kuri kamera akavuga undi muntu neza ko hari icyo baziranyeho ntacyo nziranyeho nabo nubwo none akimenya naho nabo mbavuge nabi kandi izi byiza bakoze ngo niho umuntu atatekeka ko mvugana nabo ya simvuga umuntu abantu nabi kandi izi byiza bakoze kibikunda umuntu nakore neza tumushimire yego none se kubera iki woga y'abandi batarayobora urebe imina nkubwira impamvu namugaye impamvu uri kuvuga uko ndumva ko wenda ubuyobozi bwari gutsimburana bagahanahana kugira ngo turebe wenda indi ntambwe yindi tugeraho kube serona experience nyine nkuko watanga bivuga abantu baba bafite alright mbwira umuntu wewe wumva usimbura kibasumba ufite critère zikenewe mu kibazo nakubwiye ikibazo dufite abantu qualité z'abantu zikeneye mbwira undi muntu ufite qualité ikenewe mu kibazo ufite qualité yuzuzanye n'ikibazo dufite wumva jewe ntabwo nategera imigabo n'imigambi yabo bose ariko ndibaza hari uwo nabashe gutegera niwe nshaka ko unavugaho mbere yuko wenda tugira icyo tuvuga reka ntabwo numvishe myinshi numvishe imigabo n'imigambi wenda ya Gakunzi avuga uburyo nyine strategy wenda yokoresha mu buryo bw'ubuvugizi bwa kiriya kibazo dufite iwacu avuga ko we ashobora gukoresha no mu buryo abantu siritere akabashira kuri siritere bagaragaza ibihamya by'ibintu byabaye apana ya makuru yo kuvuga gusa wenda ibyo bihamya bikaba biri mu mashusho yaba amavideo cyangwa amafoto numva ko ari intambwe iba ari nziza cyane avuga hejuru yo kugura iminota ku mateleviziyo akomeye mpuzamahanga Al Jazeera na za CNN urumva ko ari umuntu ufite wenda imigabo n'imigambi ifatika okay reka ngusubize kino kibazo Gakunzi simuzi cyane ariko numva ko ndakubwira ijambo rimwe ijambo rya mbere Gakunzi ni umunyamurenga agomba gutegeka muri mahoro siko yoyobora muri mahoro azonayobora kandi ni umunyamuryango w'amahoro kugira ngo aje muri kandidatire kuriya ni umunyamuryango ariko hariho critère nje numva Gakunzi atoshobora ijambo rya mbere Gakunzi igihugu batuyemo cari ya Super America Gakunzi ntakizi ni umushitsi muri cyo banubishije Adele akimaze mu myaka 10 azi kona zose za America cyo ni kimwe azi state buri imbaraga za buri state z'abanyamurenge azi state imbaraga za buri state muri mahoro muri state muri United States of America nukuvuga ngo iwazi America muri diaspora abanyamurenge arayimetrije kurusha Gakunzi icyo ni kimwe icyo kabiri mu buryo bwa advocacy
gakunzi ni muto taramenya tere nta nindi mazi wanumvishije isi ya none kirajana n'icongereza tacazi ariko uvuze rega gihugu batuyemo sinavuze muri Kongo mu gihugu batuyemo n'abongereza sibyo ntacazi ico reka ndangize ico ni kimwe ibyo ni bibiri nkubwiye ice gatatu experience y'ikibazo twari turimo cy'intambara kibasumbaraye mu rusho kuko nivyo avuyemo gakunzi ntabwo yigeze afite experience muri jana situation y'inki intambara dufite sibyo so niyicare muri mahoro nje ko numva azoba muri mahoro nta burundi mwanya agira no abane nabo n'abari abayobozi n'ubundi natana aba president azakomeza kure muri mahoro azagenda ko porora ibyo imitegekere yabo within 3 years cyangwa imyaka 3 iri imbere azoba amaze kwiadapta mu gihugu amaze kumenya imiryango yose ababacamwo yoyobora ariko nje mbona mu kibazo dufite kitwikoreye kibunye kituremereye nibakirekere Adele gakuzi ntari capable kukikorera yego no mu buryo bwa nturuzi nk'ibibazo dufite nyine bavuga ngo ibibazo by'amacakubiri birashaka umuntu nka Adele wenda nimba zabigira imbaraga zabikemura ariko kandi kubijanye no kuvuga ngo gestion de conflit n'ubuhuza n'ibindi gakunzi byomugora cyane je simbesha ngo ariho ya nivyo birumvikana utegere numvishije ukuntu avuga n'ukuntu aterura amajambo n'umunyamurenge kabisa ariko kandi muri avec le monde aujourd'hui ntari capable ariko no kuvuga afite uburenganzira bwo kuvuga uko yumva afite uburenganzira bwo kuvuga ikindi ngubwira ntabwo kuzogura iminota kuri Al Jazeera na za CNN n'izindi byananiye mahoro cyangwa se byananiye Adele hari iwacu habereye ibibazo bidasaba kugura iminota bisaba kuko isi yose bimenya BBC bimenya RF bimenya ntibyavuzwe ntabwo ari ikibazo gikemurwa n'umuperezida w'amahoro ni ikibazo gikemurwa na politike y'isi ariko wenda arashobora kuba batarashizemo imbaraga kuri ico kibazo reka ndangize kino kintu nshaka kubwira nimba toujours izo mbaraga zifite ntabwo zikorera gusa muri kuba ku mwanya wa president zona kora abaga muri mahoro n'umunyamuryango w'amahoro hazo zona zikoresha wageze ngo nataba president azareka gukoresha imbaraga ziwe d'ailleurs moi je le ndamufelicita kuba yarashizeho candidature yiwe ari wakigera muri Amerika ndamufelicita ariko kandi ni nkavuga ni yitonde urakoze cyane ico kibazo numvisha abantu benshi bakivuga cyane ngo ntazi icongereza bene ivyo bintu ariko kandi ugiye kureba amategeko agenga umukandidatire kugira ngo yitoze muri mahoro agomba kuba yujuje nyine indangagaciro z'ubunyamurenge agomba kuba ari umunyamurenge agomba kuba capacity yo kuba yo traveling yo trasa aga traveling bridge ya advocacy mu buryo bukwiye akaba kandi azi n'icongereza n'igifaransa none se iyo kandidatire bayakire gute kandi atazi icongereza n'igifaransa ico novuga ya mahoro ni siyo yihitiramo irabihitamo kubera ko ifite amakriteri igendera ariko kandi umunyamuryango wese afite kugira kandidatire none mu bizo mutsinda nico kirimo mu bizo mutsinda nico kirimo ndibaza mu nani y'amahoro baravuga ko udakwije izo criteri kandidatire yiwe ibarejete kuko ashobora kuba yavuze ko ashobora kuba akakizi ashobora kuba yaravuze ko kizi ashobora kuba ko kizi avuze rero sinzi ko bakoresheje test nimba uvuze ko nawe ukizi bagushiramo ariko I don't think yuko kugira ngo bamenye uwo muntu bifashisha ubuyobozi bumuyoboye muri state atuyemo reka nkubwire nta buyobozi bifashisha amadokima wenda tuzi titwigiye iwacu mu Minembwe twese abige mu Minembwe twagiraga icongereza mwo bakanagikarota none se mvuze ko nacize mu wa mbere bo kwanga ko nimba nta examen iriho bo kwanga ngo wese ariko kandi ushobora gusanga abantu baracize yageze amahuno za furaha kukabara ariko batakizi niko bimeze ariko hagati bafite na komite izi bazi icongereza sinzi ko iyo ntambwe bayigezeyo kugira ngo bamenye ko rele makizi neza ariko kandi tunagihagararaho cyane nakweretse critères zigaragaza zituma atayobora ubunyine kubera kuko ni mushasha muri state second advocacy ramurenze na administration y'amahoro iracamusumbije imbaraga ngumva rero yo kora bakamutraining
urakoze cyane. Ibyo ni ibitekerezo byawe nyine nk'umuntu nyine ubona ubikurikiranira hafi. Hanyuma gira inama utanga kuri diaspora yo muri Amerika bagiye no muri aya matora. Inama notanga kuri diaspora Amerika k'umunyamurenge kimwe nabo nubwo ntuye muri Afrika. Inama notanga kuri diaspora Amerika ni yingiye, ntabwo ntibagatora umuntu nuko ava muri byuru, ntibagatora umuntu nuko ari umunyarwanda, ntibagatora umuntu nuko ari umunyaminembwe cyangwa n'umunyabubembe cyangwa n'umunyamibundi, ntibagatora umuntu n'umunyabyinshi cyangwa n'umusinzira cyangwa n'umusama, siko ko ndabwira diaspora Amerika nibagende batora umuntu kubera ko ashoboye kuyobora, tubishoboye, siko kuko icyo dufite kigisaba izina ry'ubwoko n'akarere, kirasaba ubushobozi bw'ibitekerezo n'imikorere n'urukundo rwo gukunda ubwoko no gukunda igihugu. Dede ntidukeneye umuntu ushakira inyungu mu bwoko, kuvuga ngo ubwoko tugira ikibazo undi muntu agishakire mu izina, kuko abantu benshi bunyine bari mu kwitwaza ikintu wagiye gufasha ubwoko kubw'inyungu ze, akaba yonakora amakosa agakoresha izina umunyamurenge kubw'inyungu ziwe. Ushaka umuyobozi muri mahoro, kuko twebwe abanyafurika twarakoze, ariko diaspora Amerika na Australia n'ahandi nibo bafite ubushobozi bwacu, nibo bafite ubushobozi bwacu, niwe bwikoreza abanyabushobozi, niwe bwikoreza abantu bafite ubushobozi kubutugezaho mu buryo bwiza, bagakemura ikibazo kiri iwacu neza, bagakurikirana intambara iwacu neza, bagakura ubwoko mu kaga kameze kuriya, batitaye kuvuga ngo uyu muntu ni uyu bwoko n'uyu nguyu. Kavuga ngo rero diaspora Amerika mwe muri iyo ngiyo nimutubere maso, mudutorera abayobozi bakwiriye bafasha ababyeyi batabara igihugu, twigarurire gakondo yacu, twigarurire icyizere, twigarurire izina, kongere dusubirane rya zina ryacu na cya gitinyiro cyacu biciye mu buyobozi n'ubushobozi buva muri diaspora yacu. Urakoze cyane, reka tugushimire, urakoze kabisa ku bitekerezo byawe. Hanyuma dushimiye n'abakunzi b'Imuhira Studio bakurikiranye ikiganiro cyose kugera kigeze ku musozo. Hanyuma gutora umuyobozi mwiza no kwizigamira muri make cyangwa se no kwiremera icyizere cy'ejo hazaza, nuko muhitamo neza mutagendeye ku marangamutima cyangwa se ku ma emotion n'ibindi. Nta bintu no gutora ubikwiriye, uwo mubona ukwiriye. Kandi ikindi no rangiza mvugaho nkuko abyaramo, nimba twatwiyamamaza abantu bari kwiyamamaza muri Amerika hagatukana bari muri Afrika, kuvuga ngo mzee Gakunzi na Dede barasangira barabana muri Amerika, numara umuntu uri Bujumbura n'umuntu uri Kigali bamaburira bibagiwe ko ari abanyamurenge kandi badafite n'ubushobozi bwo gutora. Uburenganzira bwa buri muntu gushiraho kandidatire yiwe, ni uburenganzira tiyotora, ahubwo yotanga ibitekerezo gusa, ariko kandi n'abari hanze ntibaratukana cyangwa bavuge nabi, habe n'abari n'abanyamuryango b'amahoro bose, si n'abanyamuryango, si n'abakandidatire bava mu miryango ibiri, n'umuryango umwe baraziranye bose. Kumva rero abari no twogenza make amaudio akaba make gutukana bakareka mahoro izaduheza icyerekezo, ariko kandi twatanze yavi yacu nk'abanyamurenge batuye muri Afrika, dukeneye mahoro izo tugeza abayobozi beza, ariko kubera ibibazo twari dufite ndetse banarekera bari bahari zari kuba byiza. Urakoze cyane.